Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana weingane zakwethu. Sekuvele ke laphana isithombe ke laphana einkundleni zokuxhumana lapho khona ke ukhuzani eveza ukuthi ke sebexolelene ke laphana beno quality ke laphana. Khumbula ukuthi ke kwaba ne video ke laphana ezungeze izinkundla zokuxhumana lapho khona ukhuzani ke ashaya khona quality ngempama ke laphana weingane zakwethu. Ukhuzane usebhalile ke laphana einkundleni zokuxhumana wathi ke sizwe sakithi akekho umuntu operfect, wonke umuntu uyawenza ke amaphutha ke laphana weingane zakwethu. Bese bonga ke no Big Zulu ukuthi adlale enkulu indima ke laphana weingane zakwethu ukuthi abahlanganise no quality. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi comment section yezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo entsha si channel. Siyabonga.